Amerika nk'igihugu cy'ikinyembaraga ku isi kuruta ibindi byose. Amerika nk'igihugu gikomeye mu bya gisirikari, mu by'iterambere, inganda, ubushakashatsi, uburezi, ubuzima ndetse n'ibindi byinshi. Iki ni igihugu gifatwa nk'icya mbere ku isi kandi ni igihugu kigira gahunda. Ni repubulika ndetse ni igihugu kigira gahunda ihoraho, aho perezida ahabwa manda kandi ntaba ashobora kuba yayirenza. Ariko Amerika nk'igihugu kiri mu mazi abira, aho kihaye gushora intambara kuri Irani, ariko ibi bikaba bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye kuri iki gihugu, aho iki gihugu gitangiye kugenda ibindi bihugu bibona imbaraga zacyo, cyane ko mu bya gisirikari igihugu cyose kigomba kuba gifite imbaraga zacyo cyihariye. Amerika ikimara gushoza intambara kuri Irani, Irani nayo nta kindi yakoze mu bubiko bwayo bw'intwaro, itangira guhangana na Amerika, maze Amerika nayo isohora intwaro zayo karundura, igaba ibitero kuri Irani. Gusa Irani ikomeje kwihagararaho kugeza na n'ubu, cyane ko iki gihugu bitari bimenyerewe ko gishobora kujya mu biganiro n'ikindi gihugu, ariko ubu cyatangiye kwemerera ibiganiro n'iki gihugu cya Irani. Ibindi bintu bikomeje guteza impagarara, Amerika nk'igihugu kidakunze kwemerera imyigaragambyo, ariko ubu amamiliyoni y'abaturage bamaze kwahuka mu mijyi itandukanye y'iki gihugu: Boston, New York, Los Angeles, Chicago n'indi mijyi yose yo muri iki gihugu, aho barimo bamagana ubutegetsi bwa Donald Trump. Bafite ibyapa bigiye byanditseho amagambo agiye atandukanye, bavuga ko nta mwami bashaka mu gihugu, ntabwo bashaka umuyobozi ugendera ku bitekerezo bye, aho kumva abaturage cyangwa se ngo yumve abandi bayobozi bafatanye kuyoborana, cyane ko byagaragaye ko hari abayobozi bamwe na bamwe bamaze kuba basezera ku butegetsi kubera iby'uyu mugabo, kubera kudashyigikira intambara iri hagati ya Amerika ndetse n'igihugu cya Irani, intambara Amerika ifatanijwemo n'igihugu cya Israheli. Tubaye ikaze muri iki kiganiro, aho tugiye kurebera imyigaragambyo iri kubera mu gihugu cya Amerika, ingaruka ishobora kugira kuri Donald Trump ndetse n'ingaruka ishobora kugira kuri Amerika muri rusange. Tubaye ikaze. Amerika nk'igihugu cy'igihangange ariko gikomeje gutera urujijo ku isi, aho tutari gusobanukirwa neza aho politiki y'iki gihugu iri kwerekeza. Abaturage bose bahagurutse mu mijyi itandukanye y'iki gihugu cya Amerika: Boston, New York, Chicago, Los Angeles n'indi mijyi myinshi yo muri iki gihugu, aho abaturage bakuye mu mijyi hose amamiliyoni n'amamiliyoni n'ibyapa biriho amagambo agiye atandukanye: No King, nta mwami dushaka mu gihugu cyacu, kuko igihugu cyacu ni Leta Zunze Ubumwe, ntabwo ari ubwami. Tubaye ikaze muri iki kiganiro. Mu minsi ya vuba ahangaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hadutse imyigaragambyo ikomeye iri gukorwa n'abaturage mu bice bitandukanye by'iki gihugu. Iyi myigaragambyo iri guterwa n'impamvu zitandukanye zirimo politike, ubukungu, uburenganzira bwa muntu. Abari mu myigaragambyo bagaragaza impungenge zabo ku bibazo bikurikira: politike n'ubuyobozi. Hari abatishimiye uburyo ibihugu biyobowe, cyane cyane abafite ibitekerezo bihabanye n'ibya Donald Trump n'abamushyigikiye. Ubukungu, izamuka ry'ibiciro, ubushomeri, ubusumbane mu by'ubukungu birimo bitutumba ndetse bigatumya abantu bigaragambya. Hari abavuga ko hari ibimenyetso bifatwa bishobora kugabanya uburenganzira bw'abaturage bamwe. Mu by'ukuri iyi myigaragambyo igamije gutuma ubuyobozi bwumva ibibazo by'abaturage no gusaba impinduka zihuse, by'umwihariko no kuba yahagarika intambara iki gihugu gihanganyemo n'igihugu cya Irani, aho abaturage badasobanukirwa namba impamvu y'iyi ntambara. Nubwo Donald Trump atari ku butegetsi ubu, nubwo Donald Trump uri ku butegetsi ubu ngubu, imyigaragambyo nk'iyi ngiyi ishobora kugira ingaruka zikomeye kuri we, mu buryo bishobora kuba byatuma imyigaragambyo igaragaza ko abaturage batishimiye politike ijyanye n'ibitekerezo bye, aho akunze gufata imyanzuro ye
atagishije inama ndetse atabanje gutekereza kabiri. Ibi bishobora kumugabanyiriza icyizere, bamwe bakamuvaho, ariko kandi abamushyigikiye bishobora kubatera kumushyigikira kurushaho. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zitegura amatora, iyi myigaragambyo ishobora guhindura uko abaturage batora, bikaba byashyira iherezo kuri Donald Trump. Abatishimiye bashobora kwiyongera cyangwa se abamushyigikiye ntibiyongere. Abanyapolitike bashobora gufata imyanzuro igamije kugabanya uburakari bw'abaturage, bikagira ingaruka ku murongo wa politiki ya Donald Trump n'abamushyigikiye. Iyi myigaragambyo ishobora kugira izindi ngaruka zirimo umutekano muke mu bice bimwe na bimwe, guhungabana k'ubukungu mu gihe ibikorwa byaba bihagaze, kwiyongera kw'itandukaniro mu baturage, political opposition. Ariko kandi bishobora kuba inzira ituma impinduka nziza zibaho nk'uko ijwi ry'abaturage rimwe na rimwe rigenda ribivuga. Imyigaragambyo si igice cy'ingenzi muri demokarasi, oya, kuko ituma abaturage bagaragaza ibitekerezo byabo. Nubwo ishobora guteza ibibazo by'igihe gito, ishobora no kuba intandaro y'impinduka zikomeye mu buyobozi. Ku bijyanye na Donald Trump, iyi myigaragambyo ishobora kumugiraho ingaruka nziza cyangwa se mbi, bitewe n'uko ayitwaramo n'uko abaturage babisobanukirwa. Ariko se tukibaza, akenshi ko abaturage batari kugaragaza ko bamushyigikiye, ni iki yakora kugira ngo iyi myigaragambyo ibe itashyira iherezo ku buyobozi bwe? Ibi nibyo tugiye kurebaho mu kiganiro. Donald Trump yatangiye afata abayobozi b'ibihugu bagiye batandukanye, akabashimuta, akabajyana kubafunga cyangwa se akabajyana mu nzu z'imbohe, abahata ibibazo, abandi abegereza inkiko. Turibuka twese perezida bita Nicolas Maduro. Uyu yarafashwe n'umuryango we, arajyanwa, yisanga muri Amerika. Ibi byagaragaje agasuzuguro gakomeye, kuba umuperezida mugenzi wawe yaza akagushimuta, akagufata, akakujyana mu gihugu cye nta mpamvu, niyo yaba ihari, ariko akaba ari impamvu ye bwite, atari impamvu ya politiki y'isi yose. Ni ikintu cyateye ibibazo bikomeye. Ntabwo ari abo gusa, kwica perezida w'igihugu cya Iran ari nabyo byasembuye ibi byose, ndetse Iran ikaba idafite namba kuba yahagarara muri ubu buryo bw'intambara. Ndetse abahanga bagaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zatangiye gutsindwa buhoro buhoro, kuko zavugaga ko zitagomba kugirana ibiganiro na Iran, ariko nizo ziri kuba nyambere mu gutera intambwe ngo ziganire na Iran. Amakuru agenda akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga avuga ko ibiganiro bishobora kuba byaratangiye, ariko Iran yo itarihorera ngo ihorere umukuru wayo, ntabwo ishobora kugirana ibiganiro na Amerika namba. Yego, ntabwo yagirana ibiganiro na Amerika itarihorera, ndetse navuze ko ishobora kuzarasa ku mijyi imwe n'imwe yo muri Leta ya Amerika.